Ka Lumtiniang Tourism Promoter Group Mowtyrshiah keladapan Pynkhreh penkrumbun teli kijaka penyeng kali kibapaka hamadan Wahtiniang na kebenta kipatba kibawannya shimbenta ha ke Bumper Housie kabanlong lasyai kasngi ka arpun rio terik kalalingkan arja arpun rio. Kani ka jing Pynkhreh kalong naduk kamadan ban pelong Housie kajaka penyeng kali kibapaka ka stage dukan bam bat kiwei. Ha kani ka Bumper Housie ka pool price kalong san lak tingka, ha ka ba ka first prize kalong arpo lak tingka, second prize hinriu lak tingka, third prize lai lak tingka, kat ba ka fourth prize, fifth, sixth, seventh, but eighth, kilong mar ar lak tingka. Baro ka shipho line, Jolly 5-1, Jolly 5-2, top line 1, top line 2, center line 1, center line 2, bottom line 1, bottom line 2, corner line 1, but corner line 2, kilong shilak tingka kaway. Naluar kata ang donru ka bad luck ka ba henriu lak tingka, ha ka ba ka first bad luck kalong lai lak tingka, second ar lak tingka, but third shilak tingka. Kador tiket kalong shikan ar jar san spa tingka, but lai kan san hajar tingka, but kan sedang ha kapor kat way beji men. On penberngiaru ikipat ba nongwan dai ki DJ night kumju ki jingshat kaban sedang naduk kapor hinyo baje janmin.